kuri ubu umuyobozi wa karasisi kari bubere hano mu birori by'umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 30, Brigadier General Frank Mutembe agiye kwakira ubuyobozi bwa karasisi. Umwungirije agiye gutanga inshingano z'ubuyobozi, nyuma yaho nawe yerekeze mu mwanya wamuteganyirije. Murakoze. Afande, akarasisi kari mu mwanya kagizwe n'ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda n'itsinda rya muzika. Amasibo 12, 19 ifunguye. Twiteguye kuyoborwa namwe afande. Akarasisi! Sirajibara! Umuyobozi wa karasisi agiye kwinjiza ibendera mu mwanya.
akarasisi uko gateguwe kari mu myanya yako, gahunda zikurikira zigiye gukomeza. Over to MC. Murakoze. Mureke tubyumvikaneho, ayo mashyi ntabwo ahagije. Murakoze cyane. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Shami Elodie, and I'm going to be the co-MC today. Kindly allow me to share with you today's program. We will shortly be welcoming our guest of honor, His Excellency the President and the First Lady, and the President Commander-in-Chief will proceed to the dais for the national anthem and inspection of the parade. The RDF spokesperson will then commission the parade and explain proceedings to the participants. After the military parade, by the Rwanda Defense Forces and the Rwanda National Police, we will follow a cultural performance by the National Ballet Urukerereza. The performance will be followed by a keynote address, which will be delivered by our guest of honor, His Excellency the President of the Republic and Commander-in-Chief. The keynote will be followed by another Intore performance by Urukerereza. Following that performance, we will sing the national anthem before the RDF spokesperson concludes the military parade. The Kwibohora 30 celebrations will then come to the end. Thank you. Arakoze Elodie kutugezaho gahunda mu rurimi rw'icyongereza. Mu gihe dutegereje umukuru w'igihugu na madamu, twasaba DJ akaba dushyiriyeho umuziki. Murakoze. DJ dususurutse. Rudasunga mu bigo twayoboye urugamba, uru Rwanda rwacu turaruhaye viziyo, uru muvuduko w'iterambere isi yose itureberaho, umutekano ni wose mu banyarwanda, icyizere ni cyose mu bana b'u Rwanda. Abanyarwanda twaribohoye, twaribohoye.
mukomeze mu amashyi kugeza igihe bamwakirira. Distinguished guests here present, please help me welcome our guest of honor, His Excellency the President Paul Kagame, and the First Lady. Akarasisi! Sarati igihugu! Intwara! Imbere! Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, nakase imbere yanyu katewe n'ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda, kahagaze mu masibo 12, kagizwe n'amasibo 12, itsinda ry'amabendera n'itsinda rya muzika, kahagaze 10 ku icyenda ifunguye, twiteguye kugeza ubu namwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Brigadier General Frank Mutembe, umuyobozi wa Karasisi. Itsinda ry'amabendera riyobowe na kapiteni Mugwaneza hamwe na kapiteni Kamatari. Itsinda kane riyobowe na Lieutenant Ngabire hamwe na Lieutenant Mutesi. Itsinda gatanu riyobowe na Lieutenant Witije hamwe na Lieutenant Ugira iwabo. Itsinda gatandatu riyobowe na Lieutenant Niyonzima hamwe na Lieutenant Habiyaremye. Uwungirije wa kabiri ni Majoro Mutesi Esther. Itsinda karindwi Fande riyobowe na Lieutenant Kamugisha hamwe na Lieutenant Niyonkuru.
isibo ya karindwi iyobowe na Refutanti Tuyisabe hamwe na Refutanti Habigabwa. Isibo ya cyenda iyobowe na Refutanti King Mudaheranwa hamwe na Refutanti Gihozo. Isibo ya cumi iyobowe na Inspector Polisi Ronald Nyarwaya hamwe na Inspector Polisi Thomas Rwagasore. Afande isibo ya cumi na imwe iyobowe na Refutanti Inspector Police Chantal Wera hamwe na Inspector Police Dure Wakubirwa. Isibo ya cumi na kabiri iyobowe na Inspector Police Diane Mbamire hamwe na Inspector Police David Kagaba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, itsinda rya muzika riyobowe na Refutanti Jean Claude Utanyimana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igenzura rashoje. Ndagusaba kubiza akarasisi imbere yanyu kiyereka Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Please be seated. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, nitwa Brigadier General Ronald Rwivanga, nkaba nshinzwe gusobanura ibice bigize akarasisi ka gisirikare na polisi kari bubere hano kuri uyu munsi mwiza twizihiza kandi twishimiye imyaka 30 ishize twibohoye. Before we begin the parade march, allow me, Your Excellency, to recognize delegations from different parts of the continent and beyond who have joined us today to celebrate with us the 30th anniversary of our country's liberation. I will respectfully request them to rise for recognition.
I will begin with a delegation from Sri Lanka, headed by the Chief of Defense Staff of the Sri Lankan Armed Forces, General Shavedra Silva. Please rise for recognition. We have a delegation from Tanzania, headed by the Chief of Defense Forces of the Tanzanian People's Defense Force, General Jeje Kunda. We also have a delegation from Kenya, headed by Major General Frederick Luira, Assistant Chief of Defense Staff in charge of operations, planning, doctrine, and training, representing the Chief of Defense Staff. Your Excellency, we also have a delegation from Uganda, headed by Major General James Birungi, the Uganda People's Defense Chief of Defense Intelligence and Security, representing the Chief of Defense Force of the UPDF. Thank you very much for attending this event. Akarasisi kagiye gutangira nk'uko mwabyemereye umuyobozi wako, karatangizwa n'itsinda rya muzika. Ndagira ngo nsabe umuyobozi w'akarasisi ko agatangiza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Akarasisi! Funga! Intwara! Zamura! Itsinda rya muzika! Byerekeye!
itsinda rya muzika rirerekana gushushanya 30 igaragaza imyaka 30 tumaze twibohoye. As you can see, the band has formed the figure 30 to mark 30 years of liberation. As you can see, the band has formed 30 to mark 30 years of liberation.
rya muzika rigiye gusubira mu mwanya waryo kugira ngo akarasisi nyirizina gatangire. Barakoze abagize itsinda rya muzika. Akarasisi kariya kimbere y'abayobozi mugende yihuta gaciye iburyo hindukira. Uko nabibabwiye akarasisi kayobowe na Brigadier General Frank Mutembe. Akarasisi mugende yihuta imbere gera. Akarasisi ka none kagizwe n'amasibo 12 icyenda y'ingabo z'u Rwanda, amasibo 3 agizwe na polisi y'igihugu, amasibo 3 muri kano karasisi agizwe n'abari n'abategarugori bo mu ngabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda. This parade is made up of 12 guards, 9 guards from the Rwanda Defense Force, 3 guards from the Rwanda National Police. 3 of the guards in this parade are female from Rwanda Defense Force and Rwanda National Police. Aka karasisi nk'uko nabibabwiye ayobowe na Brigadier General Frank Mutembe, wungirijwe na Lieutenant Colonel Francis Gatare. Akarasisi kandi karangajwe imbere n'itsinda ry'abatwaye ibendera ry'igihugu cyacu bitwawe na Captain John Munyankindi, n'iry'igihugu cy'u Rwanda bitwawe na Captain Guy Kamatari. Kanya gato amabendera nagera hano hafi y'ibyicaro by'icyubahiro, ndabibutsa muhaguruke kugira ngo duhe icyubahiro ibendera ry'igihugu cyacu. Shortly when the color party reaches the VIP pavilion, I will kindly request you to stand. Uniform personnel will salute. Please rise. Mwakwicara murakoze.
ibumoso ibumoso hirya umuyobozi w'akarasisi Brigadier General Frank Mutembe inkota shyira agaruye neza akarasisi mu mwanya wako. akarasisi kagura imirongo abatutsi iburyo iburyo gorora akaba asabye RSM ko asubiza ingabo mu mwanya neza mu masibo yabo. amasibo y'iburyo gorora komeza gorora komeza amasibo y'iburyo habe amasibo y'ibumoso gorora komeza gorora komeza amasibo y'ibumoso habe akarata amaso imbere akarasisi Please rise for the national anthem. akarasisi karigira imbere mugere yihuta imbere gira akarasisi sarate igihugu ntwara imbere akarasisi ntwara barura akarasisi kakira intwari Mu ibumoso byicaro byanyu. ibumoso Please be shyira seated. akarasisi kakuramo ingofero ingofero kuramo akarasisi karavuga ibisingizo bitatu kuri perezida wa repubulika y'u rwanda ku baturage b'u rwanda no ku ngabo z'u rwanda harakabaho perezida wa repubulika y'u rwanda harakabaho abaturage b'u rwanda harakabaho ingabo z'u rwanda ingofero ambara akarasisi kasize intwari iburyo iburyo shyira fungura oroha Abagize akarasisi barakoze.
Over to the MC. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mukurarinda Alain Bernard, ndi kumwe na mugenzi wanjye Elodie Chami, tukaba dufatanyije kuyobora umuhango w'uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutwemerere twongere dushimire ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda bamaze kutwereka akarasisi kizihiye ijisho. Reka twongere tubahe amashyi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kwizihiza ukwibohora ku nshuro ya 30 ni ukwibuka inzira abanyarwanda banyuzemo kugira ngo bibohore, bafatanyije n'ingabo zari ziyoboye namwe nk'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Ni ukuzirikana abitanze n'abakomerekeye ku rugamba ngo babohore abanyarwanda. Ni ukwishimira kandi ibyagezweho muri iyi myaka 30 ishize. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kwizihiza uyu munsi kandi ni umwanya wo kuzirikana no guharanira ko icyari cyaraboshye abanyarwanda kitazongera kubaho ukundi. Your Excellency, I'm joined by many Rwandans and friends of Rwanda to warmly welcome you to the celebrations of the 30th anniversary of Rwanda's liberation. The 30th Kwibohora event is an opportunity to remember the struggle fought by Rwandans to liberate their country under the leadership of Your Excellency Commander-in-Chief Paul Kagame. We also recognize the bravery of young Rwandans and honor those who sacrificed their lives and many others who sustained lifelong injuries during the struggle. We also gather here to reflect on and celebrate Rwanda's achievements over the past 30 years. Today is an occasion for the youth to reaffirm our commitment to ensuring that the historical events that led to the liberation struggle will never happen again in Rwanda. It is a stark reminder to us all that we have a firm foundation upon which we can lay our stone towards greater unity and prosperity. Thank you for doing the hard work so all Rwandans have a place to call home. Your Excellency, kindly allow me to welcome the National Ballet Urukerereza. Urukerereza ikaze. Intore zirusha
abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge mwari mwe mwaje mwambaye turata ingabo z'u Rwanda zabadukanye imiheto mwaje mwambaye turata ingabo z'u Rwanda zabadukanye imiheto intwari mwe mwaje mwambaye Rwanda nziza u Rwanda ni nyabagendwa turashimira intwari zitanze zibohora u Rwanda Rwanda nziza u Rwanda ni nyabagendwa turashimira intwari zitanze zibohora u yewe yahambeho y'ibirunga nimwayitinye zitanze mubohora u Rwanda izuba ryinshi ntiryabakaze zitanze mubohora u Rwanda yewe n'abakiri batoya ntibatinya urugamba zitanze mubohora u Rwanda Rwanda nziza cyangwa turashimira intwari zitanze zibohora u Rwanda kiberwa n'ingeyo cyarumeno iyanze kunyuhura inzira yaceboza dore ngwira cakarabora mama urwo mugabo w'amahina tumwigire inari mu ruhango nanone ingore intari ku murinzi utari barenda
barakoze cyane itorero urukerereza tubongera amashyi. I'd like to announce that we have translation available for those who have translation kits. English will be on channel 1 and French will be on channel 2. Ku bafite translation kits, Icyongereza kiri kuri channel 1, Igifaransa kiri kuri channel 2. Your Excellency, the moment we've been waiting for has arrived. I'm honored to invite you to address this gathering. Please be seated. Hello, mwaramutse neza muraho? Leaders of our nation's highest institutions, honored guests, including chiefs of defense staff, members of the diplomatic corps, friends of Rwanda, distinguished ladies and gentlemen, Banyarwanda mwese, nongeye kubasuhuza. Mpereye no kuri aha turi ni kimwe mu bigaragaza uko tugenda twiyubaka twongera kubaka igihugu cyacu. Banyarwanda rero ndagira ngo munyihanganire kuri byinshi nze gukoresha ururimi rw'amahanga, mwebwe dusanzwe twumvikana, dusanzwe tuganira, ndagira ngo nabo banyumve. Ndagira ngo abandi batumva ikinyarwanda banyumve batagombye gusemurirwa. Today, we come to the end of a period of commemoration and celebrate the liberation of our country. I want to thank all of our guests and friends who have joined us on this special day. Rwandans today are better and stronger than we have ever been. We keep marching forward like the men and women of our defense and security forces who have just paraded before us. 3 decades ago, this building
was the site of refuge and rescue. From the surrounding neighborhoods, Rwandans flowed here for safety, and many were saved, thanks to the Rwandan Patriotic Army. An act that was repeated countless times all across our country. On July the 4th, we express our thanks to those who liberated Rwanda and remember those who gave their lives. Our army and security forces are a powerful symbol of unity and safety. In opinion surveys ranking trust in public institutions, Rwandans consistently rate our security forces among the highest. That is no accident. After the genocide, the first encounter that most Rwandans had with the new authorities was with our army. The situation in the country was still extremely tense and dangerous. Yet, our forces did everything in their power to treat all Rwandans with professionalism and humanity, setting the tone of everything that followed. Even today, they remain close to the community and invest in projects that matter to our development, such as infrastructure and medical services. This pact of trust, which we call igihango, is indeed the solid foundation upon which our country was rebuilt. It was not easy. Remaining principled and consistent is hard, very difficult. But that product of doing hard things is absolutely beautiful. By nature, Rwandan security posture has always been defensive, not offensive. We only act when trouble is brought to us. We prioritize cooperation and working together. Rwanda seeks peace for ourselves and for everyone in our region. We know the value of peace just as well as anyone else, maybe even more. Where there is a need for humanitarian action, Rwanda will not be absent. But the only real answer to any humanitarian crisis is to fix the root cause of the political problem.
humanitarian response cannot substitute for political solutions. If we had not changed the formula here in Rwanda, for sure, our country would still be under a United Nations peacekeeping force, divided and destitute. Liberation cannot be imposed on people by force or fear. It is unlocked by a free choice that each citizen makes in their heart. Because Rwandans, with very few exceptions, have freely made this choice, our country is at peace and will remain at peace no matter what. Rwanda's uniqueness only grows more notable with time. We have shattered every negative taboo and assumption about being Rwandan. Our politics today is based on accountability and ambition. It is a way for all Rwandans to lead a better life. Politics is no longer a tool to exclude and harm each other. We respect our government, but we do not fear it, because it serves all of us without distinction. A few people outside still do not understand Rwandans. Some of them even try to spoil what we are building, and we see it. But all those negative efforts produce no results. They are just words on internet or statements somewhere in different high offices with no power over us at all. The values Rwandans have are now part of us. There is nobody and nothing powerful enough to take that away from us. The end point of the liberation struggle was to build a state in which each of us is valued and citizens are always at the center of government action. Even though Rwandans have made huge strides towards this mindset, we must remain vigilant. I'm addressing this message in particular to Rwanda's young people, especially those born over the last 30 years. This country
is yours to protect, defend, and make prosperous. It is worth repeating that real liberation only begins when the guns fall silent. We began that stage 30 years ago, and we are counting on you, the liberation generation, to take us further. Rwanda's struggle today has a bigger scope than just surviving. It's about living well with success. Succeeding against the poverty, dependence, and indignity. Succeeding as an upright nation of Africans who play our part to build a better continent and a fairer world. You have the freedom and the opportunity to live the lives you want. But wherever your life takes you, remember your duty to uphold the good politics we have built. Speak up, take part, and give back. Those are the civic values that we want to define the next generation of Rwandans. Ubutumwa ndabubwira cyane cyane urubyiruko rw'iki gihugu cyacu, nibanda cyane ko bavutse mu myaka 30 ishize cyangwa mbere yaho gato bakiri bato. Iki gihugu nimwe mugomba kukirinda, mukakirwanirira, bityo kigakomeza gutera imbere. Byari ngombwa kubisubiramo. Kwibohora nyako gutangira iyo urusaku rw'imbunda rugabanutse cyangwa rutagihari. Nagomba kuvuga byinshi birenze ibi, ariko nk'uko mu Kinyarwanda bivuga, kuyavuga ntabwo wayarangiza. Ibindi tuzashaka umwanya tubivugira ahandi cyangwa undi munsi. Mwese rero mbifurije umunsi mwiza wo kwibuka kwibohora inshuro ya 30. Imana ibarinde, mugire amahoro yayo.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubashimiye ijambo ryuzuye impanuro mutugejejeho. Munyemerere mfatanyije n'abanyarwanda bose tubashimire by'umwihariko kuba mwarayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda n'abanyarwanda mugahagarika jenoside yakorewe abatutsi, none tukaba dukomeje urugendo rw'iterambere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya ukurikiyeho tugiye kwakira nanone itorero ry'igihugu urukerereza. Umugambi w'impuza kawitareka cyane
rwagitinywa yewe nta rungu rubabona ku makuza tambuka neza amasonga y'ingabo nziza tambuka neza rubabona ku makuza rwankubita intwari y'inkwano ukuka ku isibo intoki zanakesha umugabo umugambi w'impuza akabitarika cyane u Rwanda rukereza rwo Rwanda iyo twambaye ingendo rugamba irangiye bigaragaza zibanga niho ndagacemererwa tugasohoka n'ishani bari gashima tugacyora imihigo tambuka neza maneza bakunda rugira amacumu arwanisha akaba aririmba n'intego wani matibaga makamba nirubambona kubakuza rwankubita intwari y'inkwano ntakuka ku isi inka kirasa nakesha umugabo umugambi w'impuza akabitarika cyane iyo mwiriwe ntarongoye itorero ry'igihugu urukerereza rirakoze cyane nagira ngo mwongere mu mpera amashyi abakaraza bakomeze kuduherekeza kuri uyu munsi kampa ijambo ryakurikiyeho mugenzi wanjye Brigadier General Ronald Rwivanga. mbere y'uko umunsi mukuru wari uduteranyije hano kuri uyu munsi mwiza usozwa ndasaba mu kanya gato duhaguruke kugira ngo nanone turirimbe indirimbo y'igihugu cyacu nyuma yaho parade komanda arasaba uruhushya rwo gusohora akarasisi funga ibendera mwanya please rise for the national anthem sasa igihugu mwara imbere nyakubahwa perezida wa repubulika akarasisi karashoje ndagusaba gusohora akarasisi nyakubahwa perezida wa repubulika please be seated thank you akarasisi ibendera mwanya Agassiz! Sarat imbere! Intwaro imbere!
mbere y'uko akarasisi gasohoka harabanza amabendera y'igihugu kuri ubu agiye gusubizwa mu bubiko bwayo. nk'uko mubibona uko amabendera yaje mu cyubahiro ni nako asubirayo. Mu kanya gato military police iri buyatware. Abashinzwe kubika no gutwara amabendera ni umutwe wihariye ushinzwe imyifatire myiza mu ngabo z'u Rwanda, benshi muzi nka military police.
nyakubahwa perezida wa repubulika, akarasisi kagiye gusohoka kayobowe na Brigadier General Frank Mutembe. Parade commander sir. Akarasis! Mara! Pamurap! Akarasis kasohoka mu kibuga, mu ngendo yihuta, gaciye iburyo, iburyo, hirindukira. Akarasis! Bonyere utap! Imbere! Get up!
nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, akarasisi kateguye ku munsi wa none karahumuje. Thank you very much, Your Excellency. Over to the MC. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, gahunda yari dutaranyirije hano uyu munsi irahumuje. Mwakoze kuyobora. Reka nsabe abateraniye hano duhaguruke duherekeze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu mu cyubahiro bakwiye. Nyuma yuko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu bagiye n'abashyitsi bahari, nagira ngo mbwire abari hano yuko igitaramo gikomeje n'abahanzi dufite hano. Ntimwihutire kugenda kuko bafite byinshi babahishiye bagiye kubereka, hanyuma igihe nikigera tukaza natwe gusohoka nta muvundo kuko murabibona turi benshi. Mwakoze, murakarama.